Ket itagagayem, adtoy manen ti maysapay apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan met anagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Nanang, tatang, agbayad akmanon iti matrikulak inton umay alawas. Ay. Pasensya kayon nanang, tatang. Kaya't ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka titarungken sitaw nakong. Wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga anusan, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadan iti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitara nakkaw. Padasak ti umutang ka ni kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Anusan dak apagadalan, nanang, tatang. Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang ah. Adong ti regregat mi ken ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mi anak kaw. Ay, pasensyakan pari minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunak no anda kwarta ang paray. Agsakit ka magayam. Huwag nga raw na. Nairan-ranamot paray. Iso apasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, ada nagpintas ako tiya nagsardeng iti batog yo paray. Asino ti akin lugan iti dayta? Ay, tayo kwa paray. Tayo agpapautang iti porsintuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Huwag paray. Ay, natakil ti porsinto na. Ay, urayan. Ay, mabalin ko siguro ti umutang ka niya. Huwag hanggang kas iti nakunakaw. Dakil ti porsinto na. Sa nabalay. Uray ta dandani mo't agturpusan di anak kaw. Ay na. Mabiitin paray. Ay, sige ta kasaritak man day tang agpapautang. Mala, sumrek ka, sir. Ay, anyat nagan mo itayain. Andy, tata. Ay, Sir Anday. Mala, sumrek ka. Ano sam to'y balay may tamarmarban. Maminsan la atudo na tinapiksa. Marban to'y balay may. Ang pumintas tao. Ano makaturpos ti anak may. Ket madan itinapintas at trabaho. Ay, agbalinto a mansyon da itaw. Uwan gayam. Uray 10,000 ti utangak, sir. Kwa tata, anya nga iti maikulateralyaw. Adda ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi adaga da ito'y. Daga iti kakabagyak. Anya? Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasjay. Ay, awan, sir. Tayag sarot akal din ko ati adda. Isunti ikulateral kao. Inayon kumutayin da iti agkarakrams nga asap. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas da kita kulateral mao? Ay, anya ayat ti ikulateral kao. Ay, amo kun, sir. Adagayam maikulateral kao. Ang madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Ay, wen, tata. Ay, gusto nga ron. Mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hay,
Nice meeting you, Ana. Kastamat, sir. Ay na, jak lang pagarop. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimbalaan na nga, no sana siya. Ah? Sa bagay mo't kiti, tata. Mala, panawan kayo pa'y, Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko, Ay, tata. saan? Ha? Kasarsaritan pa'y lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsarsarita kay pa'y iti anak ko, Nan, mangtad ka man iti kwartam mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 at intad mo kin ni Ana. Kawin at napapanak. Padwak tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nagmata. Ay saanin. Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maun. Mapit lang, Day tati sa nga ribo apisaos. Nantarumorak man nga rod mensyaw. Inak man mat agrelax. Tatang, at dapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayam tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod yo. Ngam sa bali mat ti pangususaran nyo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Kasta lati biyaga. Sa nabalay, tanasingput ni Sir Anday. Saan anaimaw? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang ko ken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Baunin niyo tanak yo. Teso ti pangtidak iti kwarta. Ay, sir. Kuyugag. Ay, sana, tata. Makawayas mo't siguro nga isisaw. Ay, matkid di, Ay, sige nga rod, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir. Sir, sa anak nga umin-inom iti arak. Ay, kat padasa man. Pasit lang, met. Sige na. May salatil mon. Kwa. Alan, nung mainom mo rito, itad ko magtantot utangan ti amang kawarta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Asin Nakaring kan, Labs? Sir Andy, anyat ka kasawan da ito Ay ayatan ka, Ana. Nakasagana ka mangikasarkan ka. Diyak kaya't di mag-asawa iti na ti atao, tatang, nanang. Idarum ko taginundawayan nak. At dalagid din laok na iti arak nga impainom na kanyag. Anya nga idaraw. Apay, di mo mapanunaw. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wanmat nga may nana. Makiasawa ka kitday. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto agregat, iti sidong da. Kanyat amom no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Kaya nadan na pasamak iti nagbaitan niyaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. Nukasta, mangala tayo la iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol? Praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusen tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno agporsyento pa'y. Ay, matkit diya, sir. Husto ka. Ken numakaala kami iti papel, makipagnaid kami tupay la dito'y balayaw. Tata, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan nakarenovate ti balay may. Una, awan problema ba? Ayos laag. Ala, ante. Di yung pagsardangan ni Insan Ana iti panagadal na. Kakaiso na adandanin agturpos. Ay na, awan nga rod kwarta amabusbaus. Iso amakiasawa laungon. Kasta latibiyag, kanakan. Oray atabak nang mutye mga asawa kan kwa na. Ala, naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana adi na kano ay ayaton di mga asawa kan kwa na, ante. Ay sa lawasaw mo't na di akasinsin mo. Anya saan? Ay ayaton na.
agim papakipot laday jay. Di kagdana, Ana. Pagkadalin kanto. Ay-ayatin ka, Ana. Ay-ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet Maturog takit din. Di nagtalikodan Anay ko, anya ka kadi. Di mo masang titakyag ko. Masaksakit anak. Kasano? Aging papakipot kapaylaan. Kat amok tumutla a pagpatpatayan nak iti kastaunay. Pakipot. Oh, kwartayo, tatang, nanang, oh. Sagdud 2,000 a pisos kayo. Wow! Ay, ay na, adda pagpakulot ka. Ang damat pagpamasans ka. Kanyo adda sobra. Pagpa-facial ka. Ay na, ay. Ino, ang damat masubra. Agpapukisak. Agpakulurak itibuaw. Patikida yan Oh, sige, allowance nyo kanyak data, tatang, nanang. Ikan kayo tumanayin. Ay na, thank you manugang bay. Nay! Nay. Imubing ka, parimensyaw. Thank you, paray. Gagangay na tanda mga rod pagpapaubing. Ay na, imbagman paray. Nakamanugang kahit. Iti anda mabalin na. Iso ang gagangay na paray. Ay kahit mayat maapay nga ijibalayo ti pagnanao dandang agasawa. Madama kanungam iti panakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Maan na tayo warwaras at magparay. Pudno aya nga inkulateral mo ni Ana nga anak mo kani Andy nga agpapautang. Nagkunamay. Isaan met Palso day tada magparay. Umapaladag ita agsasao iti kakasta. Nay, baruman ti bado yun ante. Uncle. Ay na. Gagangay ti adda manugang naabak ng Ay, word ka na kan. Kita am tirilaw. Ah? Ay, nagnina day tao. Intid tayo manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita, nay. Ay na. Ay. Intad matla ni Andy na itaw. Ha? Kain, day to'y pustisaw. Ay, tay kang inaanak klase ti pustiso day to'y kanakan. Nagmaya sa daya. Aywan. Ay, una yun. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, Uncle. Ante. Una. Gagangay ti adabak ng amanugang na. Ante, Uncle. Kitaan nyo tanay. Da kayaw ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kun laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mo't nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao banog sungula day ta. At ka din Andy. Ay, ada sir. Hanggang nakaturog. Asino kayo kadi sir? Kaya na niya't masapol yung kani Anday. Nabayagan na sapsapulag jawanan ba na lalaki. Dakkel ti basol na kanya. Basaw? Nay, apay sir. Sigo da driver ko na Andy. Nagtakaw iti kwarta. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya? Manangal lilaw a lalaki. Saan lagayam asyak ti asawa ti awanan bain nga ande? Peke ti papel ti kasarmi. Mala, bayamon. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod na anak ko. Awanan ba inday dya lalaki? Nang limlim mo lagayam. Kunak no pudno abak nang ngum agim babak nang lagayam. Saan namot gayam a kwarta dagitin inted na kadata? Uwan nga ron Kasanupay itan. Sapay masikuga kon. Tatang, nanang. Anya nga ron nga anak ko. Awaten tayo Pasensya kan. Noimpilit me, ti pan nakiasawam kun ko ana.
Ay, uray siya. Suri anak ka. Nagparparamag kami iti amam. Ngamanyan, tapadamot lagayam ama mirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y gayam ti ugali na. Hala anak ko. Pagtitinulungan tayo abyaga ti si Kugmaw. Anyang arod ngay. Kastala ti biyag anak ko. Ditan gagayam tinagpatinggan ti pakasaritan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta asaan met anagtaod ken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Ket ita. Adtoy ti may sapay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao anapangas, narigat nga agduras. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Paray, at dahay ring di ka barbaro a pasteg Kastaya. Anyangin dagiti masapol da. Ay, kuha paray, janitor kan messenger. Nagbabamit asa dagitan. Ay, jakayat. Anya? Anya kumangit ti kayat mo, paray? Tay kumamo mga opisina at no makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagamot dita. Agtagtagainop kan samay. Kat no agpada tamat asaan anakaturpos iti kuleyaw. Kuha pare. Aday taka manan, pare. Igaraw mo manin ti ugalim. Saan kanyag pilpili iti trabaho? Mapan kakitain. Parang mapagasatan kamutan. Si Kanti mapan. Jak inarapap, jak balin abapaw na yun. Oh, kumusta nga iti application ni Paray, Maray? Ay namaray, kaasi ti apo, mangrugi inton lunes. Imbag ka pa'y amare. At least, addanton panggadan nila kay mo. Saan akas kanyak? Nakadepende kami pa'y lang kadagiti dadakkel ni Jake. Ay kat allukuyom ngamin, anila kay mo. Ay, nagregat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat na, executive adagos ti saad na. Anya? Oo na yan ni pare. Ay, makapaasar nga rod. Ay, nangalaam mat iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay sorry mare Opinyon ko laeng daytoy. Saan lak ko maakagura? Addan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mariani. Saan laeng apangas no dikat sadot pay. Tatang, nakastruk mat gayam ni Mike dita baro apasdak dita sentro. Tay ka di asawan ni Ani iti kunam. Wan tatang. Ay kat naimbag man. Dakkel ko mamot ti tsansa ni Ading Jake amaala San namot akayat ti agaplay. Ay na, saan mo anam namaan ti adim nga agaplay? Kabisadong ti ugali na. Ha? Ti kayat na, katjay nalagan at trabaho. Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahi tama ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adim ngam saan namot akinayat. Tatrabaho kano ti tambay. Anya? Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo tambay saan ka de tatang? Ay na, kat isumat. Isu ang makapasyodot nga rod ang makapakatawa ti adim. Imbag ko mga rod nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti panag-eskwela na. Ay na, jak nga rod amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaasi ti pamilya na. Imbag ko mga rod tatang, no tumulong kada kayo nga agtalon. Imbag la pangalaan na mo iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, una yan ay ati kabsat ko. Kaano nga tangag balbalew? Anya, kamutan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa'y na isang. Nay, abay ngay abakaungat ka. Kat no awan nga rod ti maisaang. Nagremedyo ka kumana.
Napan ka ko madimawat ka ni tatang iti bagas. Ay, mabain akong Jake. No kayat mo, si kanti mapandumawat. Tasak pa iti baw na. Dayta tibagbakan ka, Jake. No saan ka kumaapangas kan pili-apili iti trabaho at ako mamat pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayo. Ay! Siyak man tinakita mon. Isarding mo detan. Apay, di mo kayat adenggan? Kat no dayta tipod no. Kitaam ni pari Mike, napintas itan ti biyag ti pamilya na. Saan nakaslakan ka apasig adi na dawat ti pakan mo iti pamilyam? Talna ka man? Ay, saan? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat ko nga ibaga. No awan ni tatang mo, kandag iti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilyam. Ti babon kan san tap nagtalnakan. Sagay, alamidam! Total, isumat ti paglaingam! Adeng, apoy ang nagkabibaw di bibig ni Cora. Ay, kuwa man na. Diyak nakapagtipol, kahit nasaktak ti asawa. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay adin iswam di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbagana. Keso awan trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilya. Kat, sakitam ti ibagbaga ti asawam, kat pudnumat. Tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, Ay, jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakat mo. Amo mo ti makagapo, no apay akanayon kayong agapa. Gapo dayta iti kinaawan ti trabahom. Awan ti dakas na ading no tilmo nam ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Oray anya at trabaho ditan, basta disente lakit day. masurunak yun ni tatang ko. Kani manang Marisa. Apay mata, kabusor mo ida, pare. Lagado nga'y bagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Nakahasi kano ti pamilya. Mapling ti lapayag ko ngagdengdengag. Ay, gagangay na, pare, ta pamilyam nga ron kat. Ida, di kaya da, tay pumintas mat ati biyag mo, pare. Ayan iti problema dita. Adamat dumawatak iti tulong. Pare, nasaya-saya at nagsapol ka iti pagtrabawam. Kita na ka, pare, at least, da trabaho. Ha? Sikamit. Ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. May isa ka lang, babaunin. Nababaday taasaan. Pare. Unay kamitin, pare. Ibagantuman kanyak mo, the opening para iti office work, pare. Ay, sigurado ang malak. May sakto mo tin awagam iti Sir! Jack Cruzonada ti panagsasawa ni pare Jake, Bakit? Ape anak ko nam ti kastan lakay. Nabayagan niya, bagbaga nang agpainumag ka na. Iso, pinaubos uyak mata. Ang hindi makainumain. Ay, nagadong ti sinasauna. Kas kumaitian niya. Kas kumay ti panang tagibasit na iti trabaho, kas janitor. Anya, apay, di na napanunot at ipagsiyasyatyo kat naggapo iti natgadam kas janitor. Saan naalalaangan ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat bakit? Nadalos day ta. Hangam, nangato la uray mat ti arapap day jemat akong parek. Ngarod kat no dinan sapay napadasan tinagtrabaho. Ammo tayo mat anakasanggirla ang kadagiti naganak na. Kastamutan iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek idi kahit. Iso am malagip ko amin dagiti bagbagana. Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay katuan nakapagtupulak tayo mata. Bakit? Ngayon, Jack kayat tigulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni Pari Jake. Jack kayat amapasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Hanggang kas lalikliklikan nakmatay. Nay, apay nga kat no kasi nga dan agayam mo ni pare Mike. Wala. Ni Marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na nagustuhan. Awan mo tiyam mo. Ay na tinasaya at siguro, kasaritam ni pare Mike, tapno maamwam no apay. Ne,
Agipat patakder gayam ti gayam mo iti balay na. Kun tatang. Ay na, imbag pay ni Mike. Inot as sumaysaya at ti panagbiag na. Oray na numula ang janitor ti trabaho na. Kabailan na abyagan ti pamilya na. Amom tatang. No siya to ti maadaan iti trabaho. Kaya tay trabaho ang nga to ti saad na. Executive ko naman. Kainsan laak kasta a klase ti balay ti patakder ko. Di oray man aggagabwa man siyong ti patakder ko. Ay na, aday ta ka man ang Jake. Kanayon akasta ti bagbagam. Pasiglaeng a kinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maaramid. Ha? Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No agtodo, agtedted, ta saan mo mo't nga unatin dagiti imam nga agtrabaho. Ni tatang mit. Rugyan nagmanasir muna nan. No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao. Agsapol kan iti trabaho, saan kat atay mangnamnamak kaladtan kanya. Imbag man ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam dito'y sango ti balayo. Tapno saan kami na mapandita highway agumatang. Nagaddayaw. Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay wan ading ko, hosto day taan ako nan. Nasken atulungak nila kay ko manang. Tano ti sweldo na laang tinamnamaak, ay saan nga umanay? Sapay do at ipagis-iskwilaan mi iti high school. Imbag man takasta kayo ni ading Mike. Adda ti kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko, kaslaawan laang kenkwana. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isa ang tayaw. Kastaya. Anya nga tanong padasam ti umutang di tatersina ni Mariane. Ay, sikan ati mapan. Ah. Ay, mabainak ang mapan umutang. Sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka diti umutang itila ko mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak nga agpapautang. Basit nga min ti punak. Iso anoan niya tinaglakwak, iso matlaang tipos-ipos ko. Kastaya. Un paray, iso amaawatan na kuma. Kunang badlan asino day jing ani. Di nakitin pinautangan. Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni Kumari Ane, no anya ti rason, no apay adi nakapinautangan. Gaputasim mayatan ti biyag da. Kastamat ti ugali da. Imbagak matabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makaawat. Makita dan to nung bungak nangak. Na, Jak to'y napanpansinay. Madlaw ko kat kaslasaan kayon anasingad ka ni kumparem a Mike ading. Ni pare Mike ti kunam. Ay, jakon panpansinay. Agsipon ta nagbalinin anatangig. Agraman ni bakit na. Ni, apay ngay anak ko nam ti kasta ading ko. Kasano? E di si mayat basit ti biyag na. Kunang badlan asino dan. Ay na ading, panagkunakot saan akas ta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay saan manang? Agpaiso ti kunak. Ni pare Mike, liklik-likan nak. Ang jak amwa, ano niya ti makagapo. Nimit Marianay, saan ngagpautang? Iso akagurak ida. Ading ko, dakas ti gumurgura. No adda isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak lat tayo da. Maricora, nakadanon kanyak agumurgura ni Pari Jake. Gaputa saan ko a pinautangan idi na minsan. ah? Ay nadyak impagarup asinakit gayam tinakam na. Kunak nun naawatan na timpalawag ko kenkwana. Ay, mare, pasensya kan iti ugali ti asawak. Ay, no siyak, maawatak ti side mo. Ay na, jak kumakayat nga addaguran-gura iti nagbabaitan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo, kat narigat no adda ti saan tayo apagkikin na awatan. Bayam mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ti kwartayo. Talawans na iti ubing nga giskwila. Naay, no kumangamin manggad ka, tapno saan ka adawat kanyak. Kaslaak matan ATM ti panagkitam. Kasano ngayon awanak taon. Asino pa nga iti pagsanggiram. Ni tatang mo.
Sa anak ang mauma amang bagbagaking ka. Agingga ang makaamiris ka. Nalakakakuma nga agdoras no ikatem ta kinapangas mo. Maan ano kumano nababalaang ti saad mo. Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Oh, pare, si kamot gayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti anya, pare. Damaga ko man, no apay likliklikan na. Ko ngamin, pare. Idi na minsan ang naginumta. Tinagibasit mo ti trabaho. Imbagam ang nababalaang ti saad ti trabaho. Kan may saak laeng atagabo. Pare. Ang orino kasjay laeng ti trabaho, pare. Proud aklat ta. At least, adda trabaho. Pasensya kan pare. Jak na puutan na naibagak tikas jay. Kahit nasayar ko ti Riknam. Kan may isa, pare. Gimura ka. Idi saan nakapinautangan ni bagat ko. Bawatam ko, mamay. Tamang rogrugi kami pa ilaeng. Awan pa iti husto a kapital may. Pare, agsapul ka nga minin iti trabaho. Ure anya at trabaho, basta disintay. Tapno, saan ka niya umut-utang? Wino dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare. Agsapul ako niti trabaho. Ala, mayat na ita pare. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka, tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Kat husto ti kanayon ibagan ni tatang mo. Idyamon ti kinapangas mo. Tapno dumur asmat ti panagbiag mo. Ditan gagayam, tinagpatinggan, ti may sapay apakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapangas, narigat ngagduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag.